Happy Sabbath. Happy day. Yeda yamiase ene fuechi an wafo ahye. Ye ba asua ye Sabbath school Adesua ne kwata botoso nyo. Adesua botoso nzane. Duma bo ye wafo atoson. Enwa da dwure paane. Ehne ye ba asua enwu dwure o. Na anza na kwahye bo ne manye bebo menebe ye ba asua nyame dwure ne njire na afi ye bomba ye ne fa Adesua ne ye hyebo. Semeniame Sabensoa, Pastor F.T. Bedu, former president of my Western of Ghana Conference. Offering him the end, young Serenche Biara of Fobuka. Semiko, Famasoara, Ebola, you don't Eda Okra, or Teodupri, as well pain. You're offering him the air on young Sere or Boka. Charlie, Eda Edward, Ero or Tanoso, or Titanoso, sorry pain. Era Obokana, Yedisiane. Isua ye pa me mura mi di no chiame o sofo sa eti ye boy na ye di Sabbath school Adesua ne anwunu ni en ene die ne so ti ase na edokra ne ye bombaye ma kwa die eda wasi che aneso ama enya kwanya che isu obre na ye kama me nyem kwet brabet bio yes wache ma on kon wo sana wa na pe che bi isuan ye tobo na ye shiri ni na tsusu ma foforo wa banya atin ora ba bo kai su ma ye ya su ni ya yo dima na pa anje ne ba ya ngasi yes for yesu humanity amen ya bomba ni ye yedi ane ye to aye Adesua ne aso engai bo dwurebo ye gina so na yesua da pen ye nu Adesua ne amkura tinen yekonwi wo nyikyere nwumane itibru ne na nyikyenu ebotinzian adisem ana nyikyere itibru ne na nyikyenu enzian nwa na fei woni abofo afufrebo watu nate nyame aso afiado bo utranzemba afebo neche okwa aboyi dawuri kyere bebo bete ase so man ne musua kure ne ejudure ne meniam kura amen se ya kura ya Adesua ne anu a ofama ne ye chetete Israel fo ne mon ne abosonson fo mo ba pebe mo ba yia bo be de bosomo ne be so be o na be de ni chekuma pe ne benye ogisuo o tijure obahre o Deuteronomy 18 nyi chenu enan enwa Israel fo mo tie ne mo nyame o tinyame ko so nyame akoni ala ne benyin ision nti banzai bangwanva nyame fufuri biala meme nda kwahwefo bo awie breyen wadua so che ko nyame edwure ne yewra ye de kumbo yo tribe chi afia ye dwuma na ye ne ache ye nyingo fiso yola bofo enza idwure boye nyekire dwuma ne ofama ye wo itibru ne na yichenu nzia bokwa dwubru ne nyon odi che ye ne ache ye kotran pindin bo yengo ye chinu Adesua ne yewura no ne bo fama ne ho mi etuo muka na ye ho monachia na che kwasida ne dwure boye owo breni aso wo fa tuli ti dwure ne enwa anyila soe nwoma bo adoma yi techeo anyila soe nwoma bo adoma yi techeo eda anyila soe nwoma bo adoma yi teche ne yolebe na dwure be ni o fama ye wo bro eda okra aso fo ya das anyila soe nwoma bo adoma yi teche ne ya le ni kire okay ni kire what Bible ni atwere nuku na nukure Bible ni mkure ti no woka Yesu Kristo yimudre Yesu Kristo bo ba wo yo Yesu Kristo bo oba wo na obede yanguwa Yesu Kristo bu yo Yesu Kristo bo joso yo yimkure ayo yi Bible teche na Bible nuku bo kromenia Oma ba ye tutune bo be ngure kengre o ba wunu na do ya le nyikire na nyikire ye pranche ye pajama ni nia be niche yugo ti anyila so mo ma ni bi kwa dun wo ni che bo nga na dun wo mu ni ala na nune yes e she bo kinga bekinga ye anyila so mo ma ni ana nyikire ni itiku
Ima ku kwa bi nzanya. Ede dia de kwa ko nga ko. Mama yiti awurade dwere. Amen. Ayiti Yesu Kristo imu elile yelebo. Nyame e fama na yiche wala yeli ishire yenguwa mo ma bi mu edwuro mo bo odiche bebanum dendel. No, so ede nyambe kama. Wosi Yesu yo ayi mu adio. Ye wo ma behwe so mo mani. Wadan wa di ma manzam kura to dia danze eche Yesu Kristo. Obawa ba fa me no ko. Edwuro fe bo dunu atraje. Oh. Koso. Na osmane ya bofu ma wo yishire le ye akwa Yohane. But Yesu Kristo yo sma ya bofu ma wo yi so mo mani wo shire ya akwa Yohane wo. Bo di nyame edwure woni Yesu Kristo adanze ni mu adanze ni. Bo Yohane yo di Yesu Kristo idura ni anwa danze o. Nti Yesu wo fa ma eche wo li nwa danze ma manzan ye wura yeti. woni bo onlin mkura yimu adanze o. Nti Yesu Kristo idura ye wo di nwa danze kire. Nti Yesu idura pa ye wo kan kire ye. Biara bo okinga ni kire ne. Nti so mai e biara bo kan ga kire. Na woni bebo betie. Woni bebe tie. Na betrabo ba hire ne nu ni. Na betrabo ba hire ne nu. Wate sariye ma. Wate sariye ma be. Ofiche mre na pinye. Sariye le ni che. Inshira. Sariye ya ni inshira. Sariye ti adom. Ya adom ni ye ku kire che. Nyame odbiye boye wo ha ye mbataw. Na wo ma yi nya hinye ne no bi ese. Ye ko. Uti sariye obako kinga inya sariye. Che ba kinga ne bra kinga inya sariye. Sara ye e bra kinga inya sariye. Uti none ye bobo ye koko. O ma mo han hire bebe ti ase aso ni mproti bibiri mkroti. Anyi kire ni ti biri na. Iwe nzian bo so fo han. Mprachi sa boso. O ma menia bobo wiase mkroti. Bibiri ahoro. Ehi tu abokaye ma NSFI ewura ye nya ye bibire e babo wo asia so wo ewura ye tinga sefi ne ye tiwe bobo bibire no na fe nge kire ma mo ma dawura da tie bobo de ye bibire no utu hia che ye tinga na ye meche nyame nwa be fa bibire hi be ho wiase mkurati na be boy dawu ma e biara wate uti ye ha na biara tiche sariye ko bu hiem ma hiem ko Adisa miti nyi kira ni yiti bulu ne na yiti mo nzia na fe mu na abofo foforo bo wotu na te nyame so afiado bu transemba fe bo ne che okwa abo idawuro kire bebo beti ase so ama man woni musuku ni edawure woni minium kura ndwasti kwate ngranse bo wuhia pa wuhia chebe bo edawure bekire wiase mkurati dagire bo wukire Yesu Kristo kwate ngwamafo wuti sie ti dwere hia bo ne de Yesu Kristo dia da biara nyi kinga kingrene na bo wunu aben etie bo a wati chebo wuhia kinga ti bi ni wuti wa ri chebi nkaka bi mo ni chebi bo kinga ndo ma chebo a ntwo watodo wati adumdwe yi nyame ko tukentire ntuma kinga ne yato. Amen. Amen. Aiche ebiebo wa ho wa pemvoni na banwuzi ba brebe yi oni alala penu wa misuru mvoni ne miwoti ora wonyunu yo wonun. That's right. Enwuma ne te nwuma abo nyame apai bobo asiye ya branu wafu ahireye ye bobo ye mvoni en iti oni che yesuru oichi ya niya ona tiche hini wa kanye mudwiro. Amen. Amen. Eda wase pawo njiremwe boye ya fama yo. Amen. Ede ne ye ho kisie ne de ne enwa da dwure pa ne Pastor FT Yo. Da dwure pa ne Yeda nyame asesofo. Na nzana ne apanyi asompanyi woka adomene. Che sale ne. Ya etete che bia mu wa sale ne wura benyanya. Ne nyame wa bafa be adwuma. Na so wa han wo ho. So o bafa ye adwuma bo bia pa wa atete asore ne wo fa obobo menia no wo ye so ane. Ehine ne Adesua mbia bo kan bre. Nzu ye kan wonu na na choto.
ye so for wanyadom ikusu wa shire chesa ba ekangajura ne na tie ne fa yadwuma ene rot sale oti adom ne oti so adom rot chebe be nya bo be fa be yiri chewo ana o shebo be ti be kan ikusu ya tie ba buru ne nuso sale mpode woti ewura jura mo ye suya ne ye win sale ne won katuya pa shati ye ya kengadi semti abro nyonu yin chimu buru na ka kireche sare le suma bofo pina no ese okoro na niyo eti se nwa anya sare na nyadum na ye boye oti anya mi bira nje che sare ba so bi rango wa o che sare ne ye bebo be kokoro na niyo sabe koro akunye wiase japade mkoro ti na se ango heavena atiche anya we no sa anka nyame sare oti abusuan fo sare ne osisi ye kama ma ya ne ame afia ye kama na ye kure di ejuro so amen eti church ya bi sie so ho ye oti ejuro pa ne ye la koma petwa ne ye chebo o hire nu che adi isem nu juro ne ofa Yesu Kristo na Yesu Kristo ba ihu yi kire ne ye le che oba awa ma ba we na oba ye sona no ba kire ya ten ngwaje ya ten ne na wo de efita ye mbo kire nu ana che ye amanehunu bo ya fa nu bone ba ya ye ti wo wure wajoso wasa wahawro wote baba ne sapa ma ba odi mayo ehele juro pa ye koti kuso a ye ngorango ye hwe na ya ndi juro pa he aboa chebo ne mban be chirichiri ni che kobabu no atemu ebre ni ade kwese ku atemu no nyame yo obu ya tanyanzim afi Babylon wa fiase pa na si ya kwese ku nyo ekoti Babylon ye fiase eboa jise mu adwuma bo Yesu wo ye ne de di che ye le ye ngwamafo ana che yo afaye wato ye so uti o wakinga the phrase Corinthians for man bolimu an uti brunu nu ngichi mokumbo ko adwuna habra kan ye ne na ye ne ache bo si twia bi sie so Corinthians for man bo olimu an uti brunu nu yi mu okumbo ko adu nane na ye ne eti nyame ejure aha alimamo mo afi mekai emo aha nzemba bo nganjrele emo Paul ani o bo emo le betolinu oti nzemba no be ha wo kire bene bo be letu nu ye leche Yesu awa wu afa leye aha ne moji so ne aha se emo sobo nganjrele emo ne anu ya ona atiso emo kunya dangwa hallelujah ndije saliye ne boy kan ne ani o saliye mbe kunya ne ejuro mbo ba ha hiro se dedia e kunya dangwa na dangwa be fa ba yiri che fofre wo ye fa di nwa danse che se nyame mama nyangwa de amna me di nwa danse go na se wa mayi so de a na emoli balimban ati it is na juro ne yokoma ye kunya ngwa de a ye ne de ye lalimban otu ma ye nyangwa ejuro ne ye de a ejuro pa ne che Yesu amba wale ne laliche yi san bia wu ele me ngwande na me sesama brabo mfa man ya o me nyangwaje eti so twa bi se so ye Roman for brand Romans Romans chapter 5 6 to 8 ne eti nebo kan juro pa ne ejuro pa ne le Yesu bo nyi kire na hireche so nwoma ne sale ewom wote adom nwoma abo kenga ofa eti pa breye eti yekoso ye som na ye bo enwu dawure ehira fofore Roman for otinzia otinu yichemu nzia ko di moto Romans chapter 5 nwa aha emre bo ne yete yemre yete yemre ne mre bo wa hehye wato breni anu Kristo wu mane iti brepo bo ha ne yede yenzen batan Kristo wu amaya bo ne foi ejuro pa ne o ejuro pa ne leche ha so na bo ye bo de to de ka bi che bo ne asompa yiri ka che di che ne ha wonzen batawo kusuba mesa han ne ha ne yete de ka bi ha wa yeseche bi ko wu ko ma tene ni o mo ko ra ko esori che ni bi ra ngo rango ye to asomai but tene ni ye de ebia ebie kosi ye ahoneche okumai mo na akoso nyame ehirele chebo osikuro ye dwere o ofiche mrebo ne yetete abonefo ne ye Kristo woman ye oti atimu ne aso nyame afaso ha chokuro ye dwere atimu afaso ha chokuro ye dwere che yete ade boye fo ne owu oleye ejuro pa ne tie boy dawure
na yɛ mkwati yɛ fa yɛ ho yɛ to so na kɔ yɛ ngunimdi kɔma yɛ amen amen yo yɛ nya so dia ne yɛ ho mna so dure adisuanien ewra iti wala so ne wa adom abadure pa abadure bi adom abadure bi eda Edward adom abadure bi nti adom abadure bi e o kan udure wo wai yo sofo eda was kebo Adesua no fa make see en dara duro pa ne na duro pa ne wote adom bi ye fa ye nyanya di chebo ye be ka choti adom ni cheba ha o sango rango hanle ma ye ri chebo ne ba ni miduro chebe ne mko sika biara manya mandua na bia da woroma wo tua sika no ma ba ye mia esia ma se bondin itu yo man dia so hango mia ha me kwalo nukura itie o kan wo yichire ni bruninza indi chemu mo twene na bebo beti ase aso mkura bekokotui na bebo banvi wi ase ebo shere banjire beduma wo wan babo be huni ne ngwa uma na mini enti chebo yichire no wode ye di chire ye nyame wo doyala mo boso enti wo ba bo wi ase po hene wo ye shefa to bre che kroso na wo fuma mbode ma Yesu wo ye ko ekoleyo ambani amba mumso wonwale nkoso wo shebo wo edi ntro na nbre ye nyame mbode ye wo plan na Adam na Hawa na wo safa so ngwan yihye no fa wari yo chembo fortan ma to won nbre su ya ba fia e won do dimbre che wo se de efite bonsam isa na sobre no nualampo o ma be hun kaka na be fuye moja be biare na ma be fa kaka no ma be fa ye tena cheche Yesu moja ni ye o huye gua wa ma ye afi kaka ni yi mu man be fa ye tena de che o safa tena ne pa kakali o fa urayo ncheche ayi me mu che wote adunduro pa bo ye o fa o mayo so na tie se ko Peter mu ambole mu ane wo ye iti ku inji mu e buru mbo to bo ko bi obro nyoni wo che mo kenga ma na fi ya fa ya force Peter mu ambole mu ane wo ye iti ku inji che mu e buru mbo twe wo ko du obro nyoni o mai ye tinya mi dure amen ofiche emo siche brafiebo emo na namo fa yechili emo ne na ninjembo be proteche edwete anasika kokore ye be fa be yele emo iti emo tinyo boe be pole emo be filinu na emom Kristobo oteche buan babo olili nen bo enge kalewa biala ni yewone yimojabo odimu ne ye befa bepole emo amen iti wa ma ye munche ambani amba chebo ye shebo chemiti asiye na da wo chire pa che na Roman for my 18 yenche mo bronyo na nzanchire che na boni akatua yele wiye yemkro ti so yete ni bonyefu iti wiye yo labre mayo ti yana na mo brabo be bonnem kro tinti che kusuna che febia yi che to yire eyeso ninje ewiye labre mayo iti adumbo kan dwure ne ide oti Yesu boye owa chebo amba ekinga Yohane dwuro pa ne iti kun inje mo bronyo no ngunani a ebrebo Yesu ngire motutu oba Yohane ha yireche na mo ne anyame eboa mba mbo ba wi ase bone wokone amen eti adum dwuro boye wafa ma ye pa na ye Adesua afi nwa ma hu kronkron ne watena yenu na hu no bokotena yenu na afi de so awamfa so ye mobere fiye no ko no di adanse ye che yele ti wo hiama me we munyo che ye koma ye nwati
ne kuma saduni ko yini adwuma wo yes awurade se amen yeda wase ye ho ye mreneti ye ho mena ne edien enwa oho wiasem kurati eda ukra enwa oho wiasem kurati ndi afia ko wiasem kurati eduro pa biara bo ekunyan aya ne panche wedi mu akama ebiatio uti enya efam ne mu a eduro wode kru ehinwa miemalimu a wo panche kan eduro pa ma ebiati nche yiyu afa eduro pa wa eduro pa bo ni wo trangwan eduro bo suna na te so ma onyangwan uti nyame nwa ye ko biasi mi ya ha eduro biara nu ma beti ngwan biara na te so ma menyam kurati bese benyangwa utiania ya atindansam ne boye kingawo echero wa be fa bibira ne ba ko bibira ko ruo no utime ebiemu po ba ye aricheche ohia chese ifo be nyambe babu na be kan wo be kubo de be kuru bibiro ne wana te so ma be ma ne menyam kurati ba tibira ne bo no uti se ya nyanso dia menya che ye bomode ne che ko han wo ye bo be bibiro ni ye go chire biara ma akwati wiase ebira he bo fa ngwaje ba amen ko prache ye ti so bira uti o yesu to bo do han de ye ko wiase mkurati ya hasambani ni chire menya bo wiase mkurati na ma be nyangwa nrofo bombe wo ba brechi enia like bombe sure ya fufu na ye ndondon kabara ba nya ya fufu usu bira pa neti beba na be kan bira ni a bese benzo beba na ndondom na kakabe ni bawu da nrofo ba wari em kurati pinwuri chebe ko hanya mi bira ko ma ya bi before we kunya bira ko tineti be wari be fa be kra be to beson ma yese be he bira ma ya ra na suma ya no tsara ni nyame wa ye ko wi asim kurati na he bira ni chira ba dem kurati ma be wura be tibi na ba nyambo nyame wi chira kurati amen amen yo edene yemre ne eda pastor wa haye simano ko enwa nanza biepe okay asam boto aso ne wa ekuo bie bo betre nyame edwure ne o ye ohwie ne die okay enzuo ne fa maye wo bro ekuo be ne dwure ye kan se bo nyame pa opa church ya bi sie so o wa tetefo ne mo besua bible no be nwuche ne won hia che be bodawure se ndi che be nwuche ne yesu ba uti be shebe be bo dawure ma afo ape ko ya moto abura so ne nan general conference bo te kan gi sine be suma ye wura bi eche obra na wo li juma amaye o letu no kuma petwe so obra nko so wo yipo wuri wo hye on zere ka ba okọ chebo ne apanyi ka che ndondon morning ade o ware wo li juma ma ipo ye school spain ba fa ba to university ni ade ba fa ba na te juma de bebe eliti it is so nothing wo fa to bra ma ye che ye wura ne bo ye wura ya wan che ye ti asore ma che ye ti kuo che ye ti angurangure che ye city bieran ye wura ye fa dwuro ne ye ko che da afo ne ekuo ni letu ma be fa hole ma watre wa adu ye so a ye wura ne ye fa so dwumade ne ye fa ho na ni yisem bo pancho kan chire reche anza ne ye kora ko honji si enya anwosre asomafo oti kunye chimo mo cho no kan che honhom no ko waye so ne ye nya tumi ne ye fa fi ye wura ye fa ho iti ye wura bo etini no do aso mo ndene le ka bira boy ye fa dwuro ye fa ho na according to anacha aniji se bo ni reche ewi aseman kurati ne bo enyire se abrochi America odetu no pa ne ba bete eyanyo aburasa ne ba fa dwuro ne ba ho eyanyo oniburu so iti wa ha bi ekumbo ma che ye fa dwuro ye ko ot man oti em ko te han bo na ye fa dwuro ne ye fa ho yo na ye egu ne defo amen ye han bo na ye fa dwuro ne ye ho atepe so ye ko fa ekoboka ma ye ko fa dwuro ne ye ko ho ekora ekoha kwesibie bo pinjawo ekora ekoha wongan so chebo ye kan ekora ko fa wosika ekoboka ekora ko fa won sire ekoboka ele japade bi ekora ko fa ekoboka ne ekofa dwure ne yekoho yetu yesa ye froche nyame adwure ne bi ye fa yekon fa wosika bi babokae ye hia camera ye hia enwo ngania ye hia ni jempe chokoya dwure pa bo ye tire nunin ekora ko fa yekoho fanyama anache number boyo wo screen ason na freye muka biala kan biala ba kora kofa ko bukayen midem ni che enu esale ananjira boyo wonun ora wasa ko han
na nyame ko hyira yem kra yɛda wase kyɛtie ɛwɔ Yesu Kristo dumanu amen amen da okra mpɔkyerɛ adesua na si kɔfa ɛkɔ Bible mu Odoma yɛda wase amen kyɛ yɛtena ɛyɛ kyiye no ama yɛfɔ wɔn konkon so yɛ dudu otumi so yɛfa hɔ wie dia yɛsɔ atwa hyira biara butie yɛ hyira yɛbɔ yɛ hanem kurati ma yinya ahopreɛ yɛfɔ dwira yɛhɔ wiase kurati na so ma wɔ anya yɛ ndɛ na ato yɛ kurati kyɛ fata yɛda ase tie mba yɛ Yesu kurati amen yo Go ahead, 1 minute, but you 5 seconds. Okay. Eda, but we could see you. You. Eda. Amen. Pastor. Yo, Njala no koma. Ye bien abodi yin wai. Umadi ebo nyame ye fa sudi. Me ye ne memba asafomai. Ye conference. Nyame ye juro so aka ndinga bo wafa wura ye sai. Ye fe ho na ye frebe mkurati. Ahwefo ne tie fo mkurati. Na ye fa juro ne ho. Na wura de hira ye. We dumanti. Amen. Amen. Mra Western of Ghana conference. Atiefuam. Ye chiemo. E biara buitie ye chio. Enetifie ma ye ho asore ate. Na yame ekushiro. Amen. Amen. Amen.